Salibonani babukeli, igama lami nguNomakhosi Sibindi. Angihambi ngedwa namhlanje, ngihamba nomyeni wami uzothi azethule naye. Ngiyabulisa babukeli emakhaya, igama lami nginguThabani Sibongo Sako Sibindi. Siyabonga. Sizocela ukuthi umzalwane asithandazele singakaqali isifundo sethu. Asithandazeni. Baba wethu osezulwini, ngalesi sikhathi siyabonga bona usihlanganisile kule ndawo ubona ukuthi sizofunda Nkosi ilizwi lakho. Sengathi ngalesi sikhathi ungasipha inhlakanipho, siphe Nkosi lamandla kaMoya oNgcwele bona sikufundayo lesikuchazayo Nkosi, ukuchazise ngamandla asezulwini ukuze Nkosi ababukeli kanye nathi sitholeke inzuzo kulezi sifundo. Ngelihle igama leNkosi Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Sizongena esifundweni sethu esanamhlanje esikhuluma ngesicelo sokugcina sikaMalaki. Sizofunda ivesi lethu lokuvula litholakala kuMalaki ngo-3 ivesi ngelika-3. Sizoyifunda ngesiLungu ithi, "And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, and that they may offer unto the Lord an offering in righteousness." Sizofunda kanye namazwi atholakala kuncwadi uProphets and Kings, page 706, page 706. Afundeka kanje. "Solemnly evildoers were warned of the day of judgment to come, and of Jehovah's purpose to visit with swift destruction every transgressor. Yet none were left without hope. Malachi's prophecies of judgment were accompanied by invitation to the penitent to make their peace with God." Sizocela umzalwane asichazele kafishane nje isingeniso sesifundo sethu. According to ivesi le oyibalileyo, umprofeti uMalachi uletha uveza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nguye ohlanzayo abantu bakhe. Uyabahlanza ngesihle, abahlanze baze bedlule isiliva lani legolide. Ukuthi nxa sebehlanziwe bazaba ngabantu abaphilileyo, abantu abahle. Imenshina amadodana kaLevi. Amadodana kaLevi ngalesa sikhathi wawuyiwa abapriesti abakhulu ababesebenza ethempelini. So labo nxa babehlanziwe babezayenza imisebenzi emihle eza ukuthi yenze abahlanganyeli benkonzo labo babe lesifiso sokuthi benze okulungileyo. So abaholi bethu kumele benze umsebenzi ngesibonelo esihle ngokuxhumana lo Jesu Kristu abahlanzi lathi ngokufanayo sihlanziswe sibe njengegolide lesiliva. So isixwayiso sikaMalachi lesi siletha isixwayiso esihle sokuthi abantu baphenduke ngaphi ezonweni zabo. uNkulunkulu abahlanze ukuze nxa sebayavakatshela ngezahlulelo zakhe bangalahlekelwa insindiso. Njalo futhi uNkulunkulu akalahli umuntu engamphanga ithuba. So ithuba esilalweni manje ubona umuntu ngamunye ahlanziswe nguJehova, ahlanze izono zakhe, aphelele abe muhle. Ukuze nxa uJehova ebuya ekugcineni sonke sibe ngabantu abahlanzekileyo abaza ukuthi babe lelungelo bona siyengena ngayikhala sezulwini singalahlwa izono zethu. Amen. Siyabonga incazelo. Sizongena kutopic yethu yokuqala. Itopic yangeSunday lapho sifunda khona ngokuthi amaphutha avame ukunganakwa. Umbuzo wethu uthi yikuphi ukuthambekela kokuhaha nobugovu okungenzeka ukuthi sibe necala na? So ivesi lethu litholakala kuMalaki 1 uvesi 8. Esikuthola lapha ukuthi uNkulunkulu ukhethile imihlatshelo emihle ukuthi nxa sisiya kuye sinikile ngayo. Imihlatshelo le imvu kumbe imvana ehlanzekileyo, emhlophe, engenasici, epheleleyo ngokudala, engasosilima. But lapha kuMalachi uveza indaba ngombuzo osenzakala ngalesi sikhathi ukuthi abantu basebesenza into engafanelanga. Beletha imihlatshelo egulayo, egogekileyo, njalo futhi engaphilanga kahle. Uthi into leyo kuyikukhohlakala kumbe uthi is an evil. Akumthokozisa ubani uNkulunkulu imihlatshelo enjalo.
So ukuze sibone ngempela ke izinto nje sixolile kumele sihambe imhlatshelo yethu ehlanzekileyo emihle. Namhlanje ke nxa sikhangela uMoses Prophet lwana Testimonies for the Church volume 1 ukhuluma ngokuthi ke namhlanje lathi njengabantu abaphila esikhathini sokugcina ke sithatha imali inzuzo yethu esinayo kumbe yonke into esinayo sizithokozise sithenge izimpahla ezingadingakaliyo siyekudla lokudla futhi onganjani ongamelanga sikudle sithokoza imizimba yettu. So imali leyo ke esichithayo ngabe siyinikeza izisebenzi zenkosi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu unjani uyahamba ngendlela inamandla because balenzuzo abayithola kithina. So namhlanje siyathola imali yethu sithenge izinto eziqhakathekileyo bese sithithile selayo senjani sichithe buchapha siyidla ngesidingo esingafanele kanti umsebenzi wenkosi awuhambi. So ke lethe sixwayiso ukuthi ke mase siyenkonzweni ke iminikelo yethu la ibe mihle sizidele ngento ezithandayo ezinikeza obani uJehova ukuze ke umsebenzi wenkosi unjani ephambili. Okunye futhi kumele sinakekelane sithona we must be umnakekelo womfowethu ingabe na unakela yini umfowethu. Bakhona abafowethu abaningi abagulayo abangasabuya ezinkonzweni maybe abashaye izimo siyabagcina yini sibabhekile yini. So lezo zimali esisichithayo nalezi zingasiza abafowethu mhlawumbe abalesifiso bona babe enkonzweni kodwa betshaywa isimo somhlaba abaphila phakathi kwaso. Amen. Siyabonga mzalwane, sizathi uqhubekela phambili kule ndaba emnandi lapha masingena kumbuzo wethu wesibili sisasengaphansi kwa Sunday. Uthi umbuzo, ngomehluko ongafani ngempela womkhuba wamasiko omphakathi wanamuhla uNkulunkulu ubheka kanjani ubumnene besibopho esingcwele somshado na? Amen. So into esenzakala ke esikhathini especially nxa sikhangela iverse lelana elikuMalakayi 2 verse 12 kusiya ku16 ayekhona amadoda aye lolwazi ngoNkulunkulu esenza imisebenzi emihle kodwa enganaki obani omngabo bashumayele bayenze everything balithi imhlatshelo emihle but their own wives benjani bengatholi isikhathi abantu abayehlala kahle labo nkosikazi bawo. So singaze senze imisebenzi emihle kanjani mase singazange sithokozise omkethu ngendlela kaNkulunkulu hathi ngendlela yabantu abafisa ngayo. uNkulunkulu usifuna senjani singelacala ngoba uNkulunkulu umthatho wawenjani wawubusisa. Lelo vangeli silitshumayela lithi uNkulunkulu umthatho wawubusisa wawenza wabangcwele. So in as much as we are preaching sitshumayela kumbe senza imisebenzi emihle kaNkulunkulu masingalibali ukubona ke sinakekele imindeni yethu singalibali ubona sinakekele obani omkethu ngoba liyana ke mhlatshelo lesingayihambisa nxa singazange sinakekele imindeni yethu iphenduka ibe yini ibe bathi abomination ngani yesilungu ibe isiqalekiso. So ke in as much as we are preaching masingalibali ubona sinakekele izidingo uthina ke singakhohlwa ke unkosikazi wobusha bakho. So ke kumele sibe kwathi from where we are coming from labo mkethu siqhubeke ngendlela leke ehlanzekileyo. Kwesibili ukuthi umtshado uthi uphala kumaHebheru umshado onjani ungcwele uyahlonipheka lo mbheda onjani awumela ungcoliswe. Inkulumo ke ediphu leyo ke ezavikela ukuthi abantu bazithibe ezihambeni ezimbi. Kumele ujabuliswe ngumkakho oyedwa jabuliswe ngumnyeni wakho lawe lami ngijabuliswe ngombani unkosikazi wami ngedwa singakhanyisi singabantu abangena abaphuma ngapha kwezinye indawo. So bonke abantu isixwayiso ukuthi na ke abantu abashadileyo kahle kumele bahlonitshwe lathi sishadile senjani sizihloniphe thina kwenzela ukubana singadumazi igama lenkosi. Bese sikhumbuza uJesu kuMateyu lapha ukuthi ke na in the beginning ekuqaleni uNkulunkulu wabusisa umuntu wesilisa lo muntu wani owesifazana azangabusise isitabane azangabusise man to man or woman to woman wabusisa owesilisa nowesifazana wababopha ndawonye wathi seninjani you must
kumele lihlale ndawonye lizibophe ngani ngebhanti lomtshado libe ngumama. So ubaba uzoshiya uyise lo nina anamathile kubani kumkakhe base besiba inyamanye. Uyithi lo uNkulunkulu awuhlanganisile kwaba ndawonye makungabi khona umuntu onjani okwehlukanisayo. So ukuthi na akula muntu lamandla wona angeni emshadweni azomosha kumbe azoyenza izinto ezithile ezagcina sinjani zizehlukanisa laba ababili uNkulunkulu ababusileyo. So lapha nebegcizwe uthi again Ministry of Healing page 360 kufanele mina nawe like husband and wife sistudy sifunde izindlela zokuthi singagcina kanjani intokozo yethu, singagcina sithabile, kuyini esingakwenza ubana uthando luqine lukhule lube lubekezela. Umshado kumele kube ukuqala kwani kothando hatshi ini isiphetho sawo. Kumele sibe sihlale as if siqala ukuthandana nini izolo. Amen. Siyabonga izimnandi izindaba lapha. Ukuqhubekela phambili sizongena kusiqephu sethu sesibili lapho sifunda khona the refining process. Isihloko sethu sisho kanjalo. Kuthiwe lapha asichaze ukugcwaliseka kwesiprofethi sikaMalaki. Verse lethu silithola kuMalaki 3 verse 1 to 3. uMalakayi uprofesaya ngokuza kwaMsindisi uJesu Kristu. Sikhumbula ukuthi uJesu Kristu nxa uMalakayi eprofeta uJesu engakazalwa, but uMalakayi ubona uhlaza ukani kwethempeli. Nxa uJesu ebuya emhlabeni ke esethempelini uthola kuyisiphithiphithi esibi ethempelini. Abantu bayathengisa, abantu benza umsindo, abantu benza itraffic, bathengisa amadoves, amajuba ngezindlela ezingafanelanga. Kuthiwa uJesu wathukuthela omangasayo ngoba ebona indlu kayise beyiphatha ngendlela engayisiyo. Uyabaxotsha ke, uyabashaya ukuthi banjani bangayenzi indlu ekabani kaNkulunkulu indawo yamabhizimusi. So ngalolo hlobo uJesu wayihlanza ithempeli walichiya lilingcwele. Kutshoni kithi namhlanje lathi ke izinhambo esizenzayo enkonzweni kumele zibe izinhambo ezihlanziweyo, sigcine indawo kaNkulunkulu kuyindawo enjani ehlanzekileyo engela traffic. Okuthi uthi izimilo zethu ngoba namhlanje ithempeli lethu umzimba wethu ilithempeli. Lesi chapel esikuyo manje yebo iyithempeli elibonakalayo, but umzimba wethu uthiwa uyini ulithempeli likaNkulunkulu. Manje ngasamara kancane ke kuManifesto of Testimonies for the Church volume 4 page 85. Lapho ke uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ke sizehlukanise lezinto ezenjani ezingahlanga. Ngicela ukubana ngifunde ngesilungu. Ithi na God permits the fires of affliction to consume the dross, to separate the worthless from the valuable, that the pure metal may shine forth. He passes us from one fire to another, testing our own true worth. If we cannot bear these trials, what will we do in the time of trouble? If prosperity or adversity discover falseness, pride or selfishness in our hearts, what shall we do when God tries every man's work as by fire and lays bare the secrets of all the heart? So ke impilo yomKristu yikuna siqhubeke senqoba siya ngaphi? Siya phambili. uNkulunkulu uyavumela bona isidingo sokuqala usibuye kuwe esibuhlungu. Into ebuhlungu ukuthi ungasenqoba futhi kubuye esinye isikhulu. Kubuye esinye. La ungasinqoba futhi ubuye futhi enjani futhi uJesu wanqoba entabeni elingwa kathathu. Wanqoba yokuqala wasenqoba esesibili wabuye la wasenqoba waze wabanjani wanqoba esokugcina. So ke impilo yomKristu yokubekezela asibekezeli kukuhle kuphela. La nxa kukubi senjani siyabekezela senqobe futhi bese kubuya okunye. So nxa sehlule ukunqoba okuncane lokho manje angazi ukuthi ke singanqoba yini ngesikhathi sohlupho. Njengoba manje sibhekana nohlupho kaJakobe olunjani oluzayo olubuhlungu lapho umncengeli yabe ngasekho phambi kwaJehova phambi kwaNkulunkulu. So mase hlula izidingo lezi zincane I don't know ukuthi singanqoba kanjani. So ke la nxa singamaKristu masikhulethe inkosi ibe nathi isipha amandla onqoba ngazo zonke izikhathi ukuze ubumina esinabo lobugovu esinabo
lokungahlanzeki lamanga esiwakhulumayo asuswe kithina siphile impilo efana nekaKristu. Siyabonga incazelo mzalwane. Sizaqhubekela phambili. Umbuzo B uthi yisho ezinye izindlela abantu bakaNkulunkulu abakhuzwa kuzo ukuba bangamkhohlwa nokuthi ukuphanga uNkulunkulu kungenisani phakathi ngaphakathi. Sicela usichazele mzalwane ukuthi uma ngabe siphanga uNkulunkulu singamkhohlwa kanjani uNkulunkulu? Uma ngabe simphanga yini esizosithola sesiphakathi kwayo? Oqala lapha amavesi ekhuluma ngalakhaya ikhuluma ngokuthi ke uNkulunkulu simrobhile simphangile ngani ngokweshumi. Usebenze kahle inkosi kubuse ngemsebenzi ukuthi uNkulunkulu okutholile ngicela ungiphe kanjani i10% yami kuphela nje ungiphe uze injani kube lokudla ngaphi endlini yami. Uthatha imali leyo uyithole uhambe uyisebenzisa ngendlela ofuna ngayo ungamnikezi uNkulunkulu wakhe ziqhubeke izinyanga ziba ziningi kanjani ungabuyiseli okweshumi. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu umrobhile uqilibezile umsebenzi kaNkulunkulu awuyiphambili ngenxa yokuthi wena uvala indlela yani yomsebenzi. Ukuze sibe ngabantu abathembekileyo uNkulunkulu kumele sibe ngabantu abakwaziyo ukuthi sinakekele izidingo zebandla ukuthi sithembeke ngokukhulu. Ndifuna ngasikhiphe kweshumi singawukhiphi sibalabalisa. Singakuthi ngabe imali kweshumi lana ngabe angikhiphanga ngabe ngithenga into ethile enje. Ikhiphe ngenhliziyo enjani evumayo ethabileyo. Ungabathi hayi ngabe ngikhipha ngabe ngenze kanje. Wona nxa ungayikhipha kanjalo ubalisa ayisabusisekanga futhi. Yenze uthole isibusiso uNkulunkulu kanjani yakuchiya unjalo. Okwesibili ukuthi ke sibe lokholo olubambekayo okuthiwa is a pure religion. Yiliphi lo kholo oluthwala oluhlanzekile? Yikuthi sevakatshele abafelokazi nabafelwa. Sevakatshele futhi izintandane abahluphekileyo kakhulu abathiwa even ethiwa ama-widows. Sibagcine bengangcoliswanga yini umhlaba. So angazi ukuthi njengebandla do we have time na sivakatshele izintandane? In our church silazo izintandane ngithi. Silabo abafelokazi. Silabo abantu abahluphekileyo. Do we care for them yini? Or sibachiye benjalo sithi happy sabbath bese sihamba sibachiye behluphekile benjalo. So uNkulunkulu uyasicela ngokuthi ke asinakekele abazalwane bethu. So ukuthi nxa singakhipha kweshumi nalabo futhi izintandane zazi kanjani singathola something bona siphile sigqoke sihlale endaweni eqondileyo. So isikuze yikuna sikhiphe okweshumi sikunikeze uNkulunkulu ukuze lathi senjani sibe ngabantu ababusekileyo. Xa samaza lapha kuMoya Prophet oku Testimonies for the Church volume 4 page 85 lakhona futhi ukhuluma ngaleso sibusiso sokuthi na singarububani uNkulunkulu ngemali kumbe ngengcebo le athe uyayifuna. Uyakhuluma ukuthi ungayigodla leyo ngcebo. Uthi uyigodlile ungayibiselanga ukuqhamukani Impovane. Qhamuka izifo eziningi uqhamuka ugula umuntu anagule imali oyifihlileyo iqinisiya ngaphi isebenza into engayesiyo because unjani orobhile oba uNkulunkulu ayiphephula imali yana nje lezilimo ezilimileyo uthi uyabheka amakhelwane bayishayila inala wena uyanjani iyahlupheka uhambe uchiye inkomo zale zingela zisidla umbhobola onjani umbila olimileyo or uvele impovane ziwudle ngenxa yokuthi awuzange unjani uthembeke phambi kwaNkulunkulu awuzange ukhiphe okweshumi. So ke masikwenzele ukuthi uNkulunkulu nxa semphe okweshumi simuphe ngenhliziyo ekhulekileyo singakhononi siyibuyisele ngoba imali lena ezathi size umsebenzi wakhe lezisebenzi kanjani singahlupheki kodwa siye phambili sisiya emsebenzini lo uNkulunkulu asithumele wona. Uthi if we live so that we can have the blessing of God we shall have his prospering hand with us in our temporal affairs. But if his hand is against us, he can defeat all our plans and scatter faster than we can gather. Ayezwa? He can scatter faster. Usaplani ukuthi anzathi imoto enje uNkulunkulu ayishayo imali ungakwalula ukuthi thingi nje lempahla encane because awuzange ufaka uNkulunkulu maqala ufaka isidingo sakho sakucineni ucine ngoba uNkulunkulu uzompha ichange before uthola imali
into obuhlungu kweshumi ukuthi na nxa ukhiphe kweshumi ngazi umbiko wemfa osegumeni uyayikhipha injani imali kweshumi awuthi hayi ngoba semfelwe manje njani imali le ekhaya no khipha kaNkulunkulu injani ngoba isidingo is a principle yokuthi unjani ukhiphe kweshumi regardless situation esenjani esivelile. So uNkulunkulu lamanje banake akubusise uphumelele ora uqalekise uhlupheke uze uye kufa ungathembeki ukuthi ngokuthembeka kwakho. Siyabonga. Kubaliswe wena lapha ya ku Uzaga 3 verse 9 no 10 ukuthi uma ngabe sesibuyiselile njalo kweshumi sathembeka kuNkulunkulu ezindleleni zethu zonke. Kuthiwa uNkulunkulu uzogcwalisa izinqolobane zethu. Uzasibusisa size siswele nendawo yokubeka izibusiso uNkulunkulu asinikeza zona. So uNkulunkulu uNkulunkulu ozigcina izithembiso zakhe uma nathi senza ethi ingxenye. Siyabonga. Sizaqhubekela phambili ku number 3 itopic yethu ethi umbiko ogcinwe ngokunakekela. Umbuzo wethu oqala uthi isho ezinye izibusiso ezingumphumela okubuyisela ukweshumi ngokwethembeka neminikelo yokuzithandela futhi chaza isidingo sethu sokulibazisa lokho. Iverse lethu silithola kuMalaki 3 verse 10 to 12. Malaki 3 verse 10 iverse elijwayelekileyo. I think abaningi bethu siyalazi kodwa siyalenza na. Sizacela umzalwane asiphendulele umbuzo wethu. Okunye sokuchaza ukuthi nxa okunye bese ukuchazile ukuthi na nxa sikhiphe kweshumi uNkulunkulu kanjani iyasibusisa uze sithule indawo bona sibike izibusiso zethu but masigodlile konke yakunjani yakuthanyela kusale kungela lutho. So ke yizibusiso ezinhle zaphila impilo ehlanzekileyo abantu bethu bazaphumelela ngisho lebandla lalo leza njani lezaphumelela but mase senze okubi kuzaba yi-opposite. Into lezilimo zethu esizilimileyo zizakhula zihlambuluke zifresh abantu abaningi babazi but ingozi nansi kumele sikhiphe kweshumi ngani nini ngesikhathi. Abantu alenza khipha next month imali uthole namhlanje hayi imali ngizayipha ngizayihambisa ku treasurer next week. Why? Uzaqhamuka something ephakathi kweviki sufuna imali ukuthi kanti kuve kule mali engaphili lapha na yithi mana njani mana ngisebenzisa ucina soyisebenzisa uthi ngizayibisela but nxa imali kweshumi nxa uyisebenzisile la nxa ungayibuyisela ubisela njani silembadalo phezulu usule interest phezulu. So but angazi ukuthi mbe abayenda nxa siseqesa inyanga sesibuyisela sesicabanga ngala kule interest yini umle senjani siyibuyisile ngokuphuza uthuna awumelanga siphuze ukubhadala no amelanga siphuze ukubuyisela kwabani okaNkulunkulu ngoba kuningi okungasilinga xa sesebenzisile imali. Okunye futhi okhulunywa ngomoya wesifo okhulunywa ku Testimonies for the Church volume 5 page 154 ithi deathbed charity is not what Christ requires of his followers. Kade umuntu ocebile ule mali ezipheleleyo ezijisiweyo maybe uNkulunkulu ukubuzisile ungakhiphi kweshumi uthi usemphethe nokufa kulapho osonjani siqala ukunikela ukunikela ngoba ubona vele angisayi indawo sengihamba mse. So leso asiwasibusiso leso isiqalekiso esisenjani esihle. uNkulunkulu asoNkulunkulu wemasking thought. uNkulunkulu ofuna umuntu opheleleyo unomzimba opheleleyo ozahamba kahle. So ke ukuthi na banks fail and property is consumed in every ways. Many purpose to do something but they delay the matter and certain works to prevent the means from coming into treasury at all. It is lost before it is returned to God and certain exalts that it be so. So ke xa sabusisiwe by the time usiswayo ungapostpone i-date of bona uhambise kweshumi. Nxa uNkulunkulu kubusisiwe la that day uhlonjani ohle uhambise okaNkulunkulu. Nxa kusanda lawe njani futhi uqhubeka unjani usandisa ngapi ku treasury wakho ukuze umsebenzi uye phambili njalo usathane engathola amandla bana athokoze. So ukuthina ke uthi many times when the Lord has opened the way for brethren to angle their means to advance his cause, the agents of Satan has presented some enterprises by which they were positive the brethren could double their means. Uthi mali sibusile hayi
Ucathi manje nginjani ngi-invest. Ukuyisipini. Let me invest it. I'll deal with the tithe nini ngesinye isikhathi. Izaba ningi imali. Ugcina ungasanjani usakukhipha ngokweshumi. uNkulunkulu akuthanyele futhi at the end. Usathana uyathumela izinciko eziningi hayi imali le nje sisiningi vula ibusiness. Yenza kanje uze imali benjani imali beningi. But le ayisiyo idea kabani idea kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu okwakhe ukufuna masithola imali zethu asibuyisele nokaNkulunkulu ukuze izimpilo zethu zibe lula futhi sithole nezibusiso lezo uNkulunkulu asithembise zona ngoba ukukhipha kweshumi kunesithembiso kunezibusiso uNkulunkulu azithembisileyo and izibusiso zikaNkulunkulu they are guaranteed. Siyaqhubekela phambili singena kumbuzo B. Uthi imuphi umbiko obuhlungu nongenaphutha ngathi esingazimisela ukubona kwesuliwe na? Impendulo yembuzo wethu sithola kuMshumayeli naku Isaya. Sacela umzalwana siphendulele umbuzo wethu. Namhlanje singafihla izihambo zethu abantu banganjani bangazazi. Ngishumayeli esifi ngithembekile phambi kwebandla. Ngishumayeli sengathi mina ngumuntu othembekileyo. But uNkulunkulu lizoba khona ilanga elilodwa lapho azaveza khona zonke izimfihlo enjani engiziphilileyo. Zibe sobala ngaphi phambi kwabantu. Abaningi bethu zakhala because sibona ini ukuthi besingathembekanga kubani kuNkulunkulu. So uNkulunkulu uthi nayithi ngelanga lokwahlulela uzaletha konke noma kuyimfihlo noma asomfihlo ukuze ke abantu babone ke isiphetho zawo. And then futhi ukuthi ke asuna kathule uzabuyisela lokho afana kanjani akwenze. Izono zethu lezo zababa bethu zizanjani zizavila lolo suku. And futhi kuzaba buhlungu ngoba uNkulunkulu uzabe sesenjani setshenzisa abantu bakhe. So ke ukuze sivikeleke kuloko bobozayo mina nawe asibe ngabantu abanjani abathembekileyo kuNkulunkulu. Siyabonga sizaqhubekela phambili. Umbuzo wethu ukugcina kusiqephu number 3 uthi ngaphandle kwamagama abo asencwadini yokuphila kuyini okuveza izenzo zombiko kaNkulunkulu kubantwana bakhe abathembekile? Amavesi nakabalisiwe uMalaki 3 verse 16 noMahubo 56. Ngithanda kakhulu ivesi nana ekuMalaki 3 verse 16 uthi labo abemesabayo uNkulunkulu bakhuluma ndawonye. Njalo futhi ke uNkulunkulu wanjani wabezwa. Awulanto yenhle ukuthi uNkulunkulu akuzwe. Because nxa sekuzwile zonke izidingo ngabonazo. Intokozo yakho nenjabulo yakho osidingayo uNkulunkulu yanjani uvumelana abese ubusisa. Uthi nxa sebekhulumile wasokuvula ibhukulani lesikhumbuzelo. La okusho kwabhala phansi. Everything uNkulunkulu ayezwayo kanjani wayibhala phansi. Ngoba kulabo abamesabayo uNkulunkulu lalabo abacabanga ngani ngegama lakhe. So ke kulelo bhuku elikhulunywayo uNkulunkulu ubhale yonke imisebenzi ethu enjani emihle esiyenzayo. So angazi ukuthi nxa mina ngingathembekelanga uNkulunkulu umbhala kuliphi ibhuku umbhala kanjani umuntu onjani. But xa uNkulunkulu ngangithembekile ngumuntu okholakeleyo uNkulunkulu ke uyambhala phansi encwadini yesikhumbuzelo kuthiwa iba mortalized. Iyaqinisa ukuthi ngempela umzalwane uThabani uthembekile umuntu omuhle nansi imisebenzi yakhe iyabonakala. Then okuthi ukuthi na I'm standing in the ground ubona one day zabantu onjani osindisiwe. Kuthiwa ibisithi futhi yonke imisebenzi engiyenzayo izilimo engazinqobayo ama-sacrifices kanjani engawenzayo ngokuthembekela ayabhala phansi. Ukuzidela ukuthi nxa into ade ngiyithanda kakhulu bese ngibona ukuthi wena ulesidingo esikhulu esesedlula mina ngiyachiya ukuhlela ngincede ngikuthanda njani ngikunikeze wena la ukubonge. And then nxa kwenza njalo yanjani futhi iyabhala phansi ukuthi na umzalwane othile uzidelile wanqoba izilingo wabalamazwi amahle akhuthaza abanye abazalwane ayabhala phansi. So leyo msebenzi ngelilanga izangivuma bona ngikhala sezulwini. Amen. Engathi sonke singazimisela kwenzeni okuhle ukuze amagama ethu tholakala lojiwe encwadini yokuphila. Siqhubekela phambili lapho siya ku number 4. Sikhuluma righteousness revealed.
uthi ukulunga kuyembulwa. Umbuzo wethu uthi injabulo engakanani uNkulunkulu ayigcizelela kubantu bakhe abathembekile, futhi singabonisa kanjani leyo njabulo ngesimilo sethu nangezenzo zethu na? Ukuthi sisize imphefumulo enjani ehluphekileyo. Namba abantu sebesezulwini. uJesu uyabatshela ukuthi nake ngangilambile kanjani langipha ukudla, ngangihambaze kanjani langipha impahla ngagqoka, lanxa ngangiboshiwe entolongweni labuya lazo njani lazomvakatshela, ngangisehambi kanjani langamamukela emakhaya enu. Bese bebuza abasindiswe Nkosi, sakubona nini usentolongweni sabe azokuvakatshela, njalo kunini lapho esabona khona ulambile kanjani sakupha ukudla. uJesu khona lokho lakwenzayo umakhelwane wenu kanjani lakwenza kuwo. Namhlanje angazi ukuthi bakhona yini abale hospital bona bamukele izihambi. Umuntu aqhamuke from nowhere hayi ngicela ukudlala kwesibini sithi sikazi bathi isimo sibi yabula kudla kuzofuthi umuntu azanjani azadlule ukwenza njalo kuthiwa uqotha ubani uJesu Kristu. Udlula umuntu engenampahla enjani engagqokanga umthatha isithombe umshudi umfaka ubani status wenza inhlekisa ngaye wenza la ubani wenza ubani wenza uKristu. So ke into uthina uTestimonies for the Church volume 2 page 25 izinhliziyo kumele zibe zenjani zizwela labantu abahluphekileyo abakhala nxa umndeni ofelweyo kodwa nje ngabantu abangakholwayo hamba ngaphi esifeni ekhala labakhalayo. Yonke into enhle oyenzileyo okwamukela isihambi uyesinika indawo ukuhlala lo uthi silale wamukela uJesu Kristu. Ingilosi zimaduze nawe ziyahlabela ukuthi wenza umsebenzi onjani umsebenzi omuhle. Kuthiwa ziyabona ngempela lawo ungaba lilunga langaphi lasezulwini. Zonke izenzo zokulunga ezomusa ezothando kuthiwa ezulwini kuba yini kuba liculo elihle ngoba wenza umsebenzi omuhle. So sengathi Inkosi ngasibusa kuba lathi sibe ngabantu abalemisebenzi emihle ukuze sibalelwe kumagugu angaphi asezulwini. Ngize ngikhumbula ivesi liyana ethi sababona abanye kumbe sibona abantu behlupheka umuntu ehlubule sithi ayihamba uqoka ufudumala kodwa singamsizanga ngalutho. Asingabi njalo ngoba masikwenza okuhle sikwenza ebantwini sikwenza kuye uNkulunkulu ngokwakhe uJesu Kristu utsho njalo. Sizaqhubekela phambili. Umbuzo wethu olandelayo ku number 4 uthini? Sazi kanjani ukuthi umehluko phakathi kwababi nabalungile uzobonakala masinyane ngokuphelele? Ivesi lethu likhona lapho kuMalaki 3 ivesi ngo-18 nesambulo. Usambulo uhlayesha ekhanda uthi ababi bazabonakala ngalolo suku, abalungileyo abazanjani futhi bazabona ukuthi umfakazi oqotho lo olungileyo makahlale njani elungile, omubi makahlale njani emubi, ongcolileyo makahlale njani ehlale engcolile. Kulapho ke abantu ke abazabe umusa yabo sonjani uyabe sewuvaliwe. Umusa ungavalwa nqadi ngilungile ngizohlala ngilungile sekilindile ukuza kwabani kuza kwenkosi. But nxa ngimubi ngizasaba ngibona ngibheka nami ngizahlala ngimubi njalo ngenze ngimbalekele ulaka lukaNkulunkulu. Ebesithi ke ngiyeza masinyane nginomvuzo wami ubana nginikeze umuntu ngani ngemisebenzi yakhe. So kulapho ezabona khona abantu abalungileyo labantu abanjani labantu abangalunganga. Asethemba ukuthi mina nawe siyabe silungile ngaleso sikhathi. Kanti futhi apha kuMatt prophet ukukhuluma ukuthi ke unzima kakhulu ukuthi ke umuntu oyenza ukuba azitshintshe ini isimilo sakhe. Yazi kubuhlungu emuntwini osewamukela ivangeli waphuza emthonjeni wevangeli abe sephila impilo enjani ungakholwa. Kuthiwa you have trampled unyathele umthi okabani okaNkulunkulu ngenyawo zakho. Ngani? Uyisethi ukuthande uNkulunkulu uthanda ini umhlaba. Ulolwazi olujulileyo ngoKristu uchiye uKristu unjani unamathele umhlaba uthanda into zani zomhlaba. In the previous lesson sifunde ukuthi ke abantu abangaphandle abangakholwayo sebebona ukuthi ke impahla abazigqoka zenjani
azilunganga zimpi sebefisa ukuthi ngabe bayathola ibandla elingabayenza abanjani baqoke kahle simangayeza ukuthi labo ke abafundile ngempokwa kahle yibo manje sebesiya ngaphi abesesiya empahlo zona lezi abangaphandle abangasazifuniyo so ke ibisina ke egcineni nxa uJesu sebuya la ncathi befunde ongakanani belolwazi olukhulu banyathela phansi isabatha kade abayesathatha sihlangabezi asilivalelisi salashayini isikhathi it is too late now they see the true nature of their spiritual Sabbath yilabo abakhuluma kwezinkolo abone ngithi isigidima kade senjani kade sisithuma asenjani ayisizwe but ke sokunjani late even to us as Sabbath keepers ungaba late uma senjani uma singasigcine kahle isabatha sengathi ke singananzela umthetho kaNkulunkulu kusesemanje siqondise amaphutha ethu ukuze nxa inkosi ibuyayo singakhali ngokuthi nazi sizilahlile kodwa sibe ngalabo ke ababonga ukuthi ngempela la ncwadi kunzima ungakanani ngibambelele kwazo basokupheleni. Amen. Siyabonga. Siqhubela phambili singena kusahluko sethu sokugcina sanamhlanje. I-topic yethu ithi isahluko sokugcina. Kuvela kuyisahluko sokugcina abalaleli babukeli. Uthi umbuzo chaza isiphelo sokugcina sabenza okubi. Isiphito sabantu umsebenzi wokubi sibuhlungu okumangalisayo. Uzaba uhlungu kakhulu ebantwini abaphuzile emthonjeni kaNkulunkulu. Bachumayile izintshumayelo ezihambayo, bacula ingoma ezivusekileyo, but bathule sebenjani? Sebelahlile. Uzaba uhlungu ukuthi ke labo ke sebesitsha ukutsha okumangalisayo umuntu esitsha ngezono zakhe, but labo abathembekileyo ukuthi bazalibona ilanga lani lokulunga. Bazaqolotsha njengamathole ebona obani amani on now like the calves sing their mothers. Bajabula ubona nxa inkonzo ithole gijima lihlangana zonina gijima lize chaya umsila lenze kanje kulabo abangcwele abathi nxa ibona inkosi yabo isiza ngaphezulu labo bazajabula begijima besemkhathini benjani behlangabeza inkosi yabo bayazabe bejabulile and futhi bazahlala ke iminyaka eminingi. Laba babi bazabe bekhala besitsha ubusuku nemini nxa yokuthi ke imhambo zabo azibavumeli bona bayihlangabeze inkosi. Kuzoba isikhathi esihle kwabanye kube isikhathi esibi kwabanye. Engathi singasithola siyilabo abayijabulelayo ukuza kwenkosi singabi labo abakhalayo ngoba belahliwe. Umbuzo wethu wokugcina namhlanje uthi kuncenga kuni kokugcina uNkulunkulu akuthumela ngabaprofeti abancane na? Iverse lethu kuMalaki 4 verse 5 and 6. Uncenga lokhu kubuya ngoElijah. Mbani Elijah namhlanje? Yimi nawo Elijah. Uma siyayazi imbali kaElijah oqala ukuthi wayenjani. Wayengesawana abiza sona ngani igama laso. So namhlanje ngalezi insuku zokucinga lezi bazaba khona obani oElijah. Abazakuma ngamandla langesibindi babonise uIsrayeli lapha kanjani aphambuke khona. But ke leso silayi sithi ke uzathi aguqule izinhliziyo zaboyise kubani kubantwana. Anjala kukhulisa izinhliziyo zabantwana kubobani kuboyise funa abuya shaya umhlaba ngani isiqalekiso. Uthoni ngani ithoni inkulumo le? Namhlanje bakhona abantwana abasanjani abangasalalaliyo abazali babo. Njengoba bakhona futhi abazali abahlubuka abachiyo bani abantwana babo. Ekadeni bekwenza ukuthi umuntu ngobaba uyabalika kanjani achiya abantwana. But nowadays bakhona mama banjani abachiya abantu babo wabaflathile izifa kanjani azangazali. But lapha ke ikhuluma kakhulu ke ngomndeni ngomsebenzi obantu abazali ukuthi abazali kumele bafundise abantwana babo ngokukhola langesibonelo. Xa ufunda lapha ke ku-Patriarchs and Prophets page 144 ithi abazali ngokwabo kumele bahambe ngomlayo okabani okaNkulunkulu ezinhliziyo ezinjani ezipheleleyo. Babe lilungile bona baqhaza ukubana bafundise abantwana babo after them. So ukuthi umzali yena leyo mthetho kaNkulunkulu yena uyayiphila engakafundisi ubani abantwana bakhe. Uyayiphila uyayenza. Nxa kuthiwa must obey iSabbath
lowo mzali uyanjani Uyaligcinisa. sothi uze nxa abantwana esibafundisa babone through his example. Nxa bathi ngesabatha from 6 to 6 isathi liyadunyiswa. Hathi umntwana akubone umzali akubone uphethe ifoni ngesathi uTikTok udlala into ezinjani ezitshiyatshiyeneyo. How do you teach your child ukubona abe umuntu laphi? Because wena mzali ngosonjani already usonjani osophambukile elizweni likaNkulunkulu. So uba labantwana kungumsebenzi omkhulu mhlawumbe esingawunanzeleliyo ukuthi nake sigcine abantwana bethu beqoqekile. Hathi kuphela abazali bethu uthatha into labafundisi. Anti abazali bababheka abantwana babo. Abafundi bababhekeni. Bababheka ibandla likaNkulunkulu. So ke silomna nathi abantwana bafundise ngelizwe elothando. Sifa uNkulunkulu nguye onjani obafundisayo. And then futhi ke sibachasile ngokubekezela ukuthi abantu bethu babe mazi uNkulunkulu ophila wasezulwini. Before umhlaba unjani ubafundise uNkulunkulu. Sibathina lamaBhayibheli. Thina abantu sibathina amafoni. Sibathina ama-laptop amafoni. But abantwana bethu abanjani abanamaBhayibheli. Where will they get the knowledge about Christ? Amafoni babilo Popeye, abukela ama-games, badlala ama-games, ba-socialize baba-WhatsApp. Abawazi amavesi ngokulandelana kwabo. So thina njengabazali kumele sinanzele ukuthi abantu bethu sikuyini sibafundisayo. If it's a well-ordered Christian household, it's a powerful argument in favor of the reality of the Christian religion, an argument that the infidel cannot gainsay. If the homes of professed Christians had the right religious mold, they will exert a mighty influence for good. They will indeed be the light of the world. Singathi babukile emakhaya kanye nathi thina abazali singaba ngabantu ake abakwaziyo ukufundisa abantwana bethu izindlela zikabani zikaNkulunkulu. And then lezi zifundo abazifunda esikolweni kube into ezesibili ekuthiwa secondary things. But our priority ukuthi sibanjani sibafundise indlela zikaNkulunkulu. Babe ngabantwana abahloniphayo abazali, babe ngabantwana abakwazi ukuthi kuyini kumele bakwenze emakhaya, kuyini kumele bakwenze enkonzweni, kuyini futhi kumele bakwenze ngaphi emphakathini. Amen. Siyabonga babukeli ukuhlala nathi kuze kufike emaphethelweni kwesifundo sethu. Siyalinxusa ukuthi sihlanganyele nathi kuviki elizayo lapho sobe sifunda khona ngesingeni sokuba prophet isifundo sethu esitsha. uNkulunkulu akusise kufunda wenzi lakhe. Sizavala amehlo sithandazeni. Baba wethu sezulwini siyabonga ukuthi ube nathi ekufundeni isifundo. Sicela sengazi Nkosi ungavula izingqondo zethu, uvule izinhliziyo zethu. Sibe yilabo Nkosi abakulalelayo mawukhuluma nathi. Usiphendule Nkosi kokubi, usiqondise kokuhle. Siyabonga uma sizothi siqhubekele phambili ngesifundo sifunda imihla ngemihla. Angazi umusa wakho ngaba nathi Nkosi. Usibusise sonke egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Amen.